ακριβώς τι έχει γίνει. Na Krfu naše Svetosavsko zvonce svake godine organizuje kamp stopama naših predaka. Pomoć Svetog Nikole Čudotvorca kroz celu istoriju prizivali su ne samo Srbi, nego svi hrišćani, posebno pravoslavni. Na drugom kraju grada, Udovičinog sina zajedno sa ostalim zatvorenicima odvode u blizinu Kijevo-Pečarskog manastira, do starih bedema koje je podigao car Petar I. Kriva sam što jesam, a treba da nisam. Kriva odavno što stojim uspravno i gledam u nebu umesto u travu. Kriva što se drznu protiv krivnje. Kriva što opet slavim svoju krsnu slavu. Kriva što čitam i pišem ćirilicom. Tamo je srpskoj vojsci jedini bio put. Προς τους Σέρβους πριν 103 χρόνια. Dakle, on je za njih simbol koji je pružio gostoprimstvo u ime svih njihovih očeva, majki i njihovih baba i deda. Dakle, oni se ovde krfljani, oni kada vide Janisa i Janulisa, oni se podsjete na to da je on to učinio kao i svi njihovi preci. Tamo je selo moje, tamo je Srbija. Selo moje, tamo je Srbija. Tamo je selo moje, tamo je Srbija. Που μας έδωσε αυτή τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού Πάσιτς, Νίκολας Πάσιτς. Gospodin Bengitis nam je dao tu fotografiju premijera Pašića. Διότι ο γιος του Πάσιτς, ο Ραντομίρ, παντρεύτηκε την κερκυραία Αγγελική Βελιανίτη. Έχουμε εδώ τη φωτογραφία του γάμου. Sin Pašića je oženio čerku Κατερίνη Veljaniti. Εδώ έχουμε τη φωτογραφία του γάμου. Ovdje imamo i fotografiju svadbe. Και πολλές φωτογραφίες και από τους στρατιώτες Σέρβους. Dosta slika od srpskih vojnika. Και κάρτες καρποστάζ. I Grci, pesnici, slikari koji su izražili sa Srbima. Όπως ο Δημήτρης Γαλάνης για παράδειγμα, ο οποίος ήταν στρατιώτης στο Γαλλικό στρατό. Η πρώτη λέξη ποια είναι? Prva reč, zamislite koja je. Pogodite koja je. Τι θα μπορούσε να ήταν η πρώτη λέξη που πρέπει να μάθουν να επικοινωνούν? Prva reč da ljudi navela između sebe počnu komunicirati koja bi mogla da bude. Ψωμί. Hleb. Hleb.